जन सामने मु तो जाड़ बबुल मुझे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे आ गोटे कहीं मुझे मामूर पहुँची जाइए आपण तो नेक्स्ट वीडियो देखी आम चल जा नई फई बुलवा गाँ भी देखी मजा मस्ती करा नई गाधेया घर को आसिया खाଇବା पुणी मु तो आसती बुले ना आस नी केते दिन आनी चल जा बुले मामू खाना जी आम गाधी तुम बाहरी गलु नई जाऊ मामू चल जा देखा एकदम बड़ मामूर 4टा बेले देखिए आसले देखिए हाँ कम दिन लगे अचिन्हा तू थिलो रे आज हेलु निजर जीवन रे चला बाट रे मो मामू पार्क देख पूरा अलग रकम कि भीतर किसी काम फाम है सदा है पड़ी फीच फिच कर खाते पार्क पार्क को भी ग्रिल फिल लगे कि काम होनी पैसा आम तो आस नई पाखापाखि ना नई पहुँच सारे खाली गाधेगा जुआर भी देनी आज जुआर दे लोक गाधो जाऊन गाधेबू भांड पिलाटा मु तो गाई तू जाऊन गाधेबू आउ तो गाधेबी गोटे ट्रेन पहुँचू सरी नई मामू ये सफा लजिया गाधेया संपर्क टूटी बनी के मामू तो सफा तो भाई फाइनली ड्रेस पेस सब खोल देलु मामू आम जिया कहीं मोर आईफोन नुह ना एंड्रॉइड फोन आम समुद्र जो देखी पेंटर जाइली पेंटर बुड़े देती मोबाइल मोबाइल खराब हो जाए आमर नई गाधेया मामू देवी फोन मामू धर गाधे घर
ଭାଗ୍ୟରେ ମିଶି ଗଲା ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଦୁଇ ମନ ବିଧାତାର ଖେଳ ଇଏ କିଏ କରିବ ଆନ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏଇ ଲଗନ ବାନ୍ଧି ହେଲା ଆଜି ଆମ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ହେଇଗଲୁ ତୁ ମୋର ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବାନ୍ଧି ହେଲା ଆଜି ଆମ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ହେଇଗଲୁ ତୁ ମୋର ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଫାଇନାଲି ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା ଘରକୁ ଯିବା ଘରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ପୁଅକୁ ବି ଦେଖେଇବି ଚାଲ ଯିବା ମାମୁଁ ମୁଁ ଆସିଗଲୁ ଗାଧେଇଲୁ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଘରେ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋ ଫୋନରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ଚାର୍ଜ ବସେଇଲି ଆଉ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି ଆମ ପୁଅ ସେ ଘରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା ଆମ ପୁଅକୁ ଦେଖେ ମୋ ମାଉସୀ ବି ସେପଟେ ଡାକୁଛି ଚାଲ ଯିବା ମୋ ମାଉସୀ ଦେଖୁଛେ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ମୋ ମାମା ଘରେ ଖାଇକି ଆସିବା ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ତ ଏଇଠି ଖାଉଛୁ ଆମକୁ କୋଉଠି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବା ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ ତମେ ମୁହଁରେ ଦେଖେଇଛ ଆଳୁ ବସ୍ତା ମାମୁଁ ଅଛି ଦେଖ ମାମୁଁ ଘରେ ଫାଇନାଲି ଆସି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖିଲ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ଥିଲି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗର ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁ ବ୍ଲଗିଂ ଦେଖେଇବି ନା ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାଲିଠୁ ହେଲାନି ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଦେଖେଇନି ଆଉ ଆଜି ତ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ହବ ରାତିରେ ଯିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।